Bongeye kwirirwa abakunzi ba Bramo Empire, nanone mbahaye ikaze kuri Bramo Empire Official. Nanone kuri uyu munsi mbahaye ikaze kuri channel yanjye ya Bramo Empire Official, aho uzajya ukura amakuru agiye atandukanye ya siporo y'imyidagaduro agezweho kandi ari gutrendinga. Reka duhere iwacu mu Rwanda, burya yijya kurishera ku rugo, ngo reka twanzike duhera muri ekipe ya Rayon Sport inaha iwacu mu Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport mbere yo gukina na APR FC yagurije amafaranga yo kwifashisha mu gutegura umukino. Ku munsi w'ejo hashize ku itariki 22 Ukuboza 2024, ubuyobozi bw'umuryango wa Rayon Sport bwagiranye inama n'abahagarariye fan clubs ya Rayon Sport bose kugira ngo bagezweho iby'ikipe irimo gutegura ndetse n'ibyimaze iminsi ikora. Perezida w'umuryango wa Rayon Sport Bwana Twagirayezu Thaddée yashimiye abakunzi ba Rayon Sport bitabiriye umukino wabahuje na APR FC ndetse anabagezaho amafaranga ikipe yinjije n'ibyo yakoreshejwe. Uyu muyobozi yavuze ko ikipe ya Rayon Sport kwinjiza abafana basaruyemo amafaranga asaga miliyoni 152. Thaddée yanavuze ko muri ayo mafaranga bishyuyemo Ferwafa miliyoni 9, bishyuye kampani icuruza amatike miliyoni 10, banishyura umusoro uhwanye na miliyoni 4 ndetse banishyura miliyoni 10 kugira ngo bahabwe stade. Ufasha amafaranga yose yatanzwe, Rayon Sport yasigaranye miliyoni 112. Twagirayezu Thaddée yatangarije abari mu nama ko kugira ngo stade Amahoro yuzure abafana byasabye ko we n'abari babirimo bamara iminsi 3 bataryama. Uyu muyobozi yanatangaje amafaranga ikipe yinjije mu baterankunga bamamarijwe. Yagize ati, reka mbabwire, kugira ngo iriya stade yuzure igitambo ni iminsi 3 tutaryama ndetse no gukorera hamwe. Mu baterankunga twamamarije twabonyemo miliyoni 53. Twagirayezu Thaddée yatangaje ko ubwo bajyaga gukina na APR FC kugira ngo bategure uyu mukino bagurijwe amafaranga n'umwe mu bakunzi ba Rayon Sport. Yagize ati, tukimara kubona aya mafaranga twahise twishyuramo ukwezi kumwe, ariko ayo mafaranga twari twabonye mbere yo gukina na APR FC ni umuntu wari wayaduhaye, twahise tuyamusubiza angana na miliyoni 42. Kugeza ubu kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ibashe kwishyura abakinnyi umushahara w'ukwezi kwa 11 ndetse inishyura abakinnyi baguzwe mu mpeshyi yo muri uyu mwaka, ikeneye miliyoni 108. Nubwo bitoroshye, ariko Thaddée yabahaye icyizere ko biri mu nzira nziza. Abari muri iyi nama bashimiye Twagirayezu Thaddée nyuma yo gutangaza ko abakinnyi ba Rayon Sport bahembwe ukwezi kwa 9 ndetse n'ukwa 10, kandi bizeye ko mbere ya Noheli bazaba babonye amafaranga y'ukwezi kwa 11, kuko amafaranga barayafite, ahubwo bategereje kubona miliyoni 69 zo kwishyura abaguzwe bakayabahera rimwe. Reka dukubite tubangura twerekeze muri ekipe ya APR FC, aho APR FC yongeye gusinyana amasezerano mashya na Pichu. Nyuma y'uko umukinnyi w'umurundi Ismael Nshimiyimana uzwi nka Pichu atandukanye na APR FC, ubuyobozi bw'iyi kipe bwongeye kumugarura mu bandi. Ni amakuru amaze igihe acicikana mu bitangazamakuru. Ikipe y'ingabo z'igihugu ikaba yabyemeje kuri uyu wa 22 Ukuboza 2024, aho yatangaje amafoto y'umukinnyi ari gushyira umukono ku masezerano. Ku munsi w'ejo hari ku itariki 22 Ukuboza, Nshimiyimana Ismael cyangwa se Pichu yari yarasubiye i Burundi, aho yari amaze igihe. Bikaba biteganyijwe ko atangirana imyitozo na bagenzi be nyuma ku wa mbere bitegura umukino wa Musanze uteganyijwe ku wa 4 Mutarama 2024. Pichu yaje muri APR FC mu mwaka wa shampiyona wa 2023-2024, aba umunyamahanga wa mbere usinyishijwe n'iyi kipe nyuma yo kumara imyaka irenga 10 ikinisha abakinnyi b'Abanyarwanda gusa. Ubwo APR FC yari mu mikino ya Sekafa, Pichu yifashishwaga n'abatoza nka myugariro w'inyuma ku ruhande rw'ibumoso, ku buryo yasimburaga Claude Niyomugabo. Gusa uyu mwanya bivugwa ko atawiyumvagamo, ari nayo mpamvu yasabye kwigendera. Igaruka rya Pichu ryatumye abakunzi ba ruhago bibaza niba azabona umwanya ubanza mu kibuga nk'uko umwaka ushize byari bimeze.
Umwanya akinaho uzwi nka nomero 6 ukinaho Tadeyo Ruwanga na Dauda, hakaba kandi hari na Frodoir nk'umusimbura wabo. Ni mu gihe undi mwanya ashobora gukinaho uzwi nka nimero 8 hari Ruboneka, Ramadan na Rampti n'abandi. Reka twomereze amakuru yacu muri ekipe ya Rayon Sport, aho rutahizamu Faringanye yahawe ikiruhuko na Rayon Sport. Umunyasenegali ukina ataha izamu mu ikipe ya Rayon Sport Faringanye yahawe ikiruhuko n'iyi kipe kubera imvune. Kuwa mbere tariki 16 Ukuboza 2024 ikipe ya Rayon Sport yasubukuye imyitozo nyuma yo gutsinda ikipe ya AS Kigali ibitego 3-1. Muri iyi myitozo ikipe ya Rayon Sport yakoze, rutahizamu Faringanye ntabwo yigeze ayigaragaramo. Ubwo ikipe ya Rayon Sport yatsindaga ikipe ya AS Kigali, Faringanye yatsinzemo ibitego 2 muri 3 byabonetse. Faringanye ubwo yatsindaga igitego cya gatatu yahuye na myugariro wa AS Kigali, bituma uyu mukinnyi wa Rayon Sport agira ububabare mu ivi. Ubwo Rayon Sport yasubukuraga imyitozo, Faringanye yari afite ububabare butuma gukora imyitozo atabishobora. Abaganga ba Rayon Sport baramusuzumye basanga imvune ye idakomeye. Basabye umutoza wa Rayon Sport ko Faringanye yaba aretse gukora imyitozo akabanza akaruhuka yiyitaho, kugira ngo ubwo iyi kipe izaba ikina na Police FC azabe ahari kandi ameze neza. Far yaje guhabwa ikiruhuko cy'iminsi 5 kuva ku wa kabiri. Faringanye ubwo yaje guhabwa ikiruhuko cy'iminsi 5 kuva ku wa kabiri. Uyu mukinnyi akaba ari buze kugaruka uyu munsi ku itariki 24 Ukuboza. Rutahizamu Faringanye kugeza ubu niwe uyoboye abandi mu gutsinda ibitego byinshi kuko afite ibitego 8, ndetse yanatanze umupira umwe uvamo igitego mu mikino 13 uyu mukinnyi amaze gukina. Yagize uruhare mu bitego 9. Amakuru ya siporo kuri Bramo Empire Official nakagaruka, mukore subscribe, like, comment and share kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ciao ciao.